Bienvenidos sean al programa Salid Pueblo Mío. Disfruta de tu programa favorito. Con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo, presentamos Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mischunham, hanhupanakchik huchlorabhamti. Aski alwakipan, munata hilanaka, kuyakanaka, chitinakateja, aka sábado vista cantatina, manakasuyapta ka programa radial, radio Tercer Éxodo Oxatoque, radio virtual. Dios bendice estano ataque humanacaro, hilanaka, kuyakanaka, aymar lajra para el tasire, yosan marcapa. Ukamarakiwa, arom taraktanja, Radio Red Huancani, Perú, Ucalugaranacanja, Cauca comunidades, Cauca Chacanacans Istapta, Hila Cuyaca, Humanacarua, Arum Tanips Macalhuatanja, Humanacan Gilatama, hermano Lino, siempre apanicina, Diosan Arunacapa, Diosan Arunacapa y Atiasina, Diosay Humanacaro bendispan, Istasipka, Keman Karjasiphamti. Mainina karos awist apham, familia nakar awist apham, yakahila nakar awist awapham, istaphan yapataki akar radio, Reto Huancani, Perú, Huancani Lugarana. Ukamaja, Dios bendispan, Kaukiriteja, Yatichiri, profesor jubileo, Joparo siempre ponió arumtatanja. Dios ay bendispan, Jopawa dueño, radio Reto Huancani, Hauxatokenja. Upah como mait isto akama ma ora, Dios ahuparo bendicine. Dios bendispan kamara kilata Simón. Y Cuyaca Rosa ataque hupanakaroba, arum traktanja kalwatanja. Familia Huanca, Dios ay bendispan. Ukamaste yakalwatanja. Siempre poniwa muntan arumtaña. Caucachacanacanteja istapjta, Departamento de La Paz, provincias. Diferentes provincias. Humanacaj Aymar Lajra para el Asiripstajaya, Hila Cuyaca. Diosaj Humanacar bendispan. Bueno, ya Kaujanakaroja Niman Tatapakit internet. Maukitukawa, Yakis Yarakisto, Aliu Munap Istanja, Ukamawa. Y Hiwasanakaro Kayaktanisto, ¿no? Diferente lugar anakan Munap Istaña, pero ya Kip lugar anakaroja Niwa internet, Ukaja, Mantatapakiti, Ukao Yakisiña. Pero de todas maneras, que tiene que tener estapta, provincias, lugaranacana, Departamento de La Paz, Humanacaroa, Arumtatapta. Ucamaraki siempre pone este chistoja, Kaya Cochabamba, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Uca Departamento Nacana, Aymar para el Asir, Gelanacaj, Cuyacanacaj, Otjaraki, Jupanacaja, siempre pone isto, Jupanacaro, Arumtaraktanja. Ukamaste yungas manjarosa arum taraktano kalugaran hotjarakiwa yusano onekapaj que tiene gateja aymar lajra para el tasiripje hupanakarosa arum taraktanwa ukamarakiwa acá Bolivia corpata angajaro arum taraktanwa Brasil Isa Sao Paulo Brasil ukaujana siempre pone istoja familia Javier Familia Cejas, Jupanacaro Arum Tawaitanja, Ucamaraki Gilata Diego, Opag siempre poniwa, suiteja ka programa, Dios ay bendispan, Gilata Diego, Ucamaraki
arum taraktanwa. Yukaste Culiaca Agustina, Vilma, Aruquipa, Argentina Marcano, paj, siempre paniyo suya ka programa. Esposo Pampi o nakapampi, take ho panagkaro, arum tawaitan hakalwatan, Dios ho panagkaro, bendispan. Ukamaste, akalwatan, hankakirakiwa, Dios naroon nakapar purinyani, porque Dios naroon nakapaj, wali importantiwa, almasana man kapa. Kung hamatek pasir programan ha, paltanip snaha, Día de las Madres. Taikanakan Urupa, hau katokit paltanip smaha. Porque pasere Sabadoja, patun kapakalkon oro sarakatachin haya, 27 de mayo. Takpach Bolía marcan amtasina, Día de las Madres, taikanakan Urupa, ukamakipanwa, ukatema apantan paltasinyataki. Y todavía ni utuk que tanto, utkaski maukitampe, ukari abhataña, entonces ukakalwatan yabhatañani, Día de las Madres, hau katemata. Ukamakta ikanakan Europa, es que hau katematwa paltasinyan todavía maukampe. Ukatakiste alakpas Dios aukiro maitasiwañani, ukamat Dios en arunakapa, litasiñani, hukampe paltasiñataki. Ukamak Dios aruija kastasiñani, oración toque. Señor Jesucristo, akalwatan wa yuspagarán mamaikotimpi, human monasiñamat katasta karradiona, kolyan arunakama, todavía hukambi paltañataki. Padre Santo, kao kachakanakans istapje wawanakamaja, kao kalugaranakans ni parachtapje ukat ischuktapje upanakaja, bendistam take ukawanakamaru. Ukamaraki Perú, Ancani, Ukalugaranakana, Señor Jesucristo, más bendistam wawanakamaru. Akalwatan de Dios humayanaptita ka kolyan arunakam litaña, kolyan arunakam arsuña. Akarunakamaj viñaja cañarua. Haniu cualquier aruquiti hanukasti viñaja cañaru. Señor, humaro katuyasma enteramente, humay amuyoxa, la caja usa makalwatana. Ukamarakitake istirina karos chimanakap yawirtam. Hinchona capaz ajayuman pihaut am Señor. Ukamato panakakatok apanya pataki. Ukamaraka radion ernacht erina karos bendist am Señor Jesucristo. Ukamsa samait asma Jesucristo Santo bendito sutimaro ukamapan. Ukamapan. Bien, ukamasti. Taktasiñaniwa. Éxodo capítulo 20. Pasireja lit astan o kaparte kay katanaka pero just mako timple lit asinyani. O karoja taktasirak niyo 1 de Corintios capítulo 15. O kapa lugaratwa yosan arona kapa akalwatan ha onyahat oanyani. Castillan arun lit aneja akamsa sausi. Éxodo capítulo 20. Versículo 12. Honra a tu padre y honra a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. A ver, Mayampi. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios bendispan. Ocaroste 1 de Corintios capítulo 15 versículo 20 ukatnera kataro makauka versículo naka castellanon ha akam sasaw kailiktata kaparte Diosan libro taipina. 1 de Corintios capítulo 15 versículos 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Premicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
así también en Cristo todos serán vivificados. Dios bendizpan arunakaparo. Ukamawa lit asiwaitanja Diosana collana bendito arunakapa. Ukamaja maukitampi yaphat oyaniwa pasir kontikpalt astan. Taikanakan Europa hauka toqueta Día de las Madres. Uka mensaxte acá tiempo Diosan kitanitapawa. Hilata Biblia Mario Mranam Hupawa predict awarakej arstani wayagrakej haukanakwa akalwatan repeat ñani akakil katanakampi lit asisa ukamaja taikanakan urupaja haniu solamente ma uruki kaspati taikanakan urupaja Kim zapataka sohtatunka sohtani orunakañapawa. Castellano Gestanoa 365 días. Sapuro taikanakan orupañapaj. Aniuma oruki. Ukamaja taikanakaja sinti ya hasta Diosak angapjiwa. Que tiene que tener chiqpais taikap. Upanakaj siempre peniwa yakipje. Y mi wapata, yo callo wapata. Mankatate, hanich mankata. Isiniti, hanich isini. Upanakaja taika kankanyanj. Walwa wawanakapatja yakipje. Ukataika nakarua wakise respeto uskuña. Ukatwa Éxodo libronj. Diosaj arsoni wayi. Respeta tao. Aukimaro. Respeta tao taikamaro. Ukamat orak kanj wal jamaranak hakanya mataki. Ukam sasaw kailkatanakaj kailktata. Uklit awetanj Éxodo 20 versículos 12. Ukamaja quizás akalwatanj wawanakaj istichi. Aymar parlt asir wawanaka. Aunque Icha tiempo walhani mauk a armajaraki akasuma lahra aymara wawanakaj hanikewa yaqipanakaj arsunch munharakite ukampisa hitinakatej uka aymar lahran yurtanja haniuñas armasktante haniwa simpripaniwa Lahrasa chahay ukat palt asisktanj. Ukat aka programas wakist atas ki aymara lahra toket. Yosan aropa parlt asiñataki. Walik ukamaj. Entonces Diosaj siwa wawanakaro. Y millowario yo kallowaro. Taikamaro respetata sionti. Ojalá y wawanakaj karonak. Istapjaspa. Ojalá entiende pjaspa. Ukatupanakaja respeto usktaspa. Taikaparo. Anio solamente ma uruki. Anio solamente ma uruki. Anukasti im zapataka. Sohtatunka sohtan orunaka. Isa. Uka wakisit taikanakaroh oruchain sapuro. Sapuro. Respeto uskuña. Kunapachatej taikanakan urupak ukurukiu yaqipanakaja. Pangaranak regalt araktanja.
Kunaiska regalonax regaltaraktanja. Ukaj walikis kiu meisatja. Kun jamatek paser programanak saniwayapxna. Mejor regaloja. Mata y katakeja, wawana kapatja, mejor regaloja. Obediencia, obediencia. Kunapachatej yo kayo wawas y milio wawas taikaroj. Obediencia usko. Respeto usko. Ukawa. Isitsipan sa ukam suma regaloj taikatakej. Obediencia, respeto, ukawa pankaratsipan sa ukampe suma regaloj. Pankar regaloj. Wanshak chahaya. Ukato cambia regalonakas tukusik chahaya. Pero con apachatej ma Emilio Oas yo kayo Oas. Taikaroj con jamatej kailkataj seja. Éxodo capítulo 20 verso 12 ukanja. Respeto oskte taikaro. Obediencia oskte taikaro. Ukapachawa. Mas sumapankars. Taikaroj loktawaikaspa. Ukaro intat taikaj wale kuchisi. Wawapaj. Wale huparo. Respetompi unjatapat. Wawapaj huparo wale obedienciampe sujetasitap. Ukao mejor pankaraj. Ukao obediencia janiwa. Marra tuquiña paquit. Hanukaste 365 días. Imaran ja saraxnawa kim zapataka. Sohtatunka sohtan orunaka. Ve, ukaj mara, zapamara. Maski kuna timpu pas. Hayupa chapas, lopipa chapas. Urpuntat urupas, anukaj intim sumakana urupas, sapuro wakisi. Respeto oskuña taikaro. Hayu kapachao. Ukay okayowaj, ukay milowaj. Kun jamatej diosaj seja prometeja. Setej mainej, auker respetan taikar respetane. Diosaja orakanj yaptaniu. Hakain vida. Oxibacanja, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ve? Kunapachatej ma wawaj. Y mi watzipan, yo callo watzipan, auktaikaro, sujetasin, respetan, obedecen. Dios ajo paroj. Akañ yaptao yaniu. Wal jamaranako hakasini. Salud kankañan hakasini. Bendicitao hakasini. Usuñanaka sutchin, diosao koltani. Kunala ikotejo kawaj. Sujeta siu, respeta siu, obede siu. Taikapar. Diosaj bendispan. Ukamaj paltasis tanwa. Taikanakan Europa haukatemat. Paserit pach. Acá programan hatukte ajarakñaniwa. Jutir programan kans tia katemanakatwa paltasuarakiñanej. Hichaja. Munata taika. Diosaj Omar bendispan. Diosaja Umar uskuta tambwa. Wawanaka. Uyuaña mataki. Isa. Ukamao qilqatanj. Qilqata, a ver, taqtasiñaniwa. Timoteo qilqata. Apóstol Pablón Cartapawa. Ukanwa. Wali suma. Diosan arunakapaj. Qatase qilqata, a ver, ukaparte taqtasiwañani. Gloria al Señor. Primera Timoteo. A ver, Kamsisu Kauhanj. Capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2. Yosan arupaj siwa. Versículos 11 y 4 kataro.
La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Verso 15, acá último, versículo igual importante. Empero se salvará, engendrando hijos, si permanecieren en la fe, en caridad y santidad con modestia. Mayamplit acá versículo 15. Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Gloria a Dios. Kun hakosiñas. Yusaja kakil katap taipin. Ta kitay ka nakatak arso. Isa. Ukampis siwa mawarmih mataykah. Upah wawanaka uyusuni. Upah wawanaka apanini akaorakero. Ukat ukawanaka uyusuni. A yosari yausarakini. Ukamarak kolyan kankanyampe. Ukapacha upah kispiatani sa sausi akakil katanakaja. Unata kuliaka. Umak también mata y katawa. Dios ahumaro. Ukamos ktasiwaitam. Wawanak apaninya mataki akaorakaro. Ukamat ukawanakha. Uyuwanya mataki. Uñihanya mataki. Okarosti iyao sanyampi diosaro. Ukamarak santidad kankanyampi. Ukapachao siwa. Taki taikanakaj, taki warmenakaj, hispiatarakini sa sausi. Diosaj bendispan. Hisa. Kitinakatej chikpach taikapji. Taika sanmonej kitinakatej wawanaka, uiwapki hupanakawa. Kitinakatej wawanip hupanakawa, chikpach taika. Ukampis akatimponja utharakiwa. Han asktaikanaka. Kitinakatej hanupanakaj mataikama. Hakasipki. Kitinakatej han portasipki mataikama. Porque acá timpunakan wali han wali timpunakan tano katsti kunayman noticia naka istatanja. Ya qiptaikanakaj wawanaksa apanuk hapjiwa. Yaqipta ikanakaja wawanaksa wasura laro haqtqapji kun hallakisñas ukaj ani ukaj taika kaspati ani ukaj chiqpacha taika kaspati ma chiqpacha taikaja wawa paro wali munasiñampiu uybusuwai wawa paroja suma takir hamaponiu ma suma taikaj uñainchayi ma imiyowas suma haqiña pataki ma yoqallowas aski haqiña pataki ukaw ma verdadero taikan preocupación apaj ukam tampiu ma taikaj uybi wawanaka ukat escuela roskiti ukat orasaj estudiay todavía. Diosaj bendispan ukakas taikanakaro. Ukakas taikanakawa chekpachan verdadero taika. Diosaj upanakaroj bendisiponiniu. Kunalaykutej Diosaj wawanak ma regalo lantiu churi. Y Diosaja bendición choraraki. Sapawa mat antampi huteja. Bendiciones aptata ukama. Gloria al Señor.
ukamaq munatkullaka tayka kankañanqa maqa serviskakim atiendiskakim wawamaru ukamaraki wawanaka kitinakatij istapqta umaq taykaro respeta ñamawa sujeta si ñamawa obede si ñamawa ukalorata mampiu umaq sapa uru taykaroj ma pankars regaltas ma pankars churkasma hawkalante ukat taykaj kusisini ukampis utjarakiwa rebelde wawanaka kunjamatij paser programanj leyt'antanj Deuteronomios librun zapatin punwa utje rebelde wawanakaj acá tukuy tiemponj todavía peorawa walja wawanakaw rebelde ani otjete respeto taykaro ani otjete asjartaña sujet asiña obediencia kunjallakisiñas Diosana ruptaypin qanaw seja quiero wawanakatej respetani taykaparo upanakasti también akawra qanja walja maranakampi hakan yaptata niw sasawsi Diosana runakapaj Kamaja, unata hilanaka kuyakanaka, especialmente taqi taykanaka, porque paltasis tanwa, Día de las Madres o katemat, taykanakan Europa o katoket paltasis tanja. Ukamaj purera kiñani porque walja taykanaka o partiwaje sarje. Walja taykanaka wawanak uywarawayi, esposor servivayi, yaqipanakaja, pusi, Hichka suhta wawanakani. Pero kataykanakaj yasta, partiwa ejiwa, diosao recogisje. Ichak kunjamani supanakatja. Liitawaitanwa Corintios kalkatanja. Oh, diosan kirinakatakij otjiu ma hakatataña, resurrección hakatataña kunja kusiñasa. Ukamaj diosaj bendispanaya kalwatanja. Ma qochumpi yosario país tawañani, importantirakiwa ma alabanza. Mayo paychabe ma qocho. A ver gelata técnicos tawayamay ma qocho campi yosaro yupay tarakiñan o kat continuo taskeñani para tasisa yosana runa capa. Encontrarme con Jesús al cielo voy. La trompeta escuché, este mundo dejaré, transformado en gloria voy, subiendo voy. Subiendo voy, subiendo voy. A encontrarme con Jesús al cielo voy. La trompeta escuché, este mundo dejaré, transformado en gloria voy, subiendo voy, subiendo voy, subiendo voy. A encontrarme con Jesús al cielo voy. La trompeta escuché, este mundo dejaré, transformado en gloria voy, subiendo voy. Mi libertad. Amén, amén, gloria a Dios. Isa, Señor Jesucristo, supayan amparapatja, yekpachapine qispiisto. Kunapachatejan Dios aro intekayatan, supayan amparapankayatanwa. Pero Señor Jesucristo, 「 graciaptoque, monasiñaptoque, 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Ajayupampe, Arunacapampe, Jespisto. Ucatwa Coistatanja, mi libertó. Rompió cadenas, mi libertó con jacosiñas. Hucha cadenanak, Cristot acarpay. Ucatichak libriechtan. Supayan amparapat, Diosan amparapanktan, wa gloria al Señor con jacosiñas. Ucamaj Diosak bendispan, Ucayupaychave cochorro. Ucamaja. Unjamatejlit asiwaitanja, Corintios capítulo 15. Dios anaropaj parchistoa. Creinti nakatakej ma hakatataña utji, hiwatanak taipita. Ukamaj qawqatayka nakatej. Partiway hapje. Hanchi hakañata. Yaqipanakaj tal vez ma osotoque. Yaqipanakaj ma accidente toque. Yaqipanakaja ya hasta walhamaranaka chuyman kiptje. Ukatupanakaj nair tawaya hapje. Kunanis ukataykanakatja. Ukataykanakaj haniw hiwañar sarkite. Ukataykanakaj ma orua. Hakatat hapjani. Hakatatañ oruna. Kunala ikotej qillqatanakaj siwa. Adan toque joterinakaja taqeniw hiwapje hisa. Pero kitinakateja Cristo toque hotjtanj machakat yorisja. Criston jane otjet hiwañaj hopan hotjiw hakaña. Ucualit awaitanja Corintios qillqatanj capítulo 15 versículos 20 cuatneirakataroj. Kunala ikoteja Evangelion tukuyapaja. Más suma corona, más suma pilumpis aseja. Hakata tañawa. Resurrección, hisa, hiwatanak taipit, haktaña. Ukapachao taqi kitianakatej. Taikanakaj partiwayajapje. Upanakaja haktan janiwa, machak cuerponi. Upanakaja haktan janiwa. Tunka kimsakalkon maranikas pasa. Tunka tunkan maranikas pasa. Uka edadaw hupanakaj hakatatan hapjani. Tawaki taki. Pero kampin supaj taikapunis kaniwa. Hakatatan urunja. Kun hamatej bibliaj parlchisto corona de vida sarakisa. Apóstol Pablo ja parlistoja. Timoteo librona. Uka hakain coronaja. Kunara kiste. Maisat hakain coronaj entiende siwa. Kun hamatej hanchinja. Mata ikaj. Chikpachapin takpacho o nakapampe, esposo pampe, kontasim misano katste mangtasipje. Ha ukapachaw mata ikatakej walik kusisinya, chimapanja. Ukapachaw taikaj walik uchisi. Walik kusisinyampi hupaj mangsa sirute. Porque takpacho o nakapawa, ukamesan kontataski. Imillo owachi, yokallo owachi, hiliri hasta sulikakama. Hayu kapachawa, mataikaj wali kusisi, wawanakap unjasina, wawanakapar sirute. Ve, ukamarak esposo paz, uka ma familia. Icha hakatatan oronja ukapaspakiniwa. Hakatatan oronste taikaja hani ukam, yasta chiman kiptata. Hani ukam usur wachstata. Hani ukam ajaniti hanukasti. Kristonkir hiwiri taikanakaja machak cuerponiu hakatat hapjani. Kriston katanakaplaiko. Kun hamatej Señor Jesucristo hiwar atiptawai. Kim suru hiwatat haktjeja. Ayuk hamawa. Take creyente taikanakaja haktjapjani. Ukatsti, suma machak cuerponi, wawanakapampe, esposo pampe maoroh kontasini. Alajpais Diosan reinopana kun hakosisiñasa. Ukamaja, munata amigos, hilas, culiacas, entiendipjam Diosan arunakapa.
Criston haniot kit chakañaja. Dios axiva kititejna yar iausquito. Iwatanis hakaska kinio siu gloria a Dios. Ukawa Evangelion corona pasti. Hakata tañawa. Ayukato akatimpo Diosan kitatapaja. Diosan profeta paja mensajina kapanja arsuayi. Aún acá mensajinsa Día de las Madres o mensajinsa o paja arsuayi. La coronación del Evangelio es la resurrección. Gloria a Dios. Esa. Evangelion tukuyapaja. Hakata tañao. Con jacosesiñas. Ayu kapachapi. Take. Hanchina. Con jamateje choroj taikanakaj avisaj mankata usuntata. Wawanakaplaiko. Upanakaja alwat sartasipje. Ukamarake kepa ikindapje. Wawanakapar munasna. Wawanakapaj mankataña pataki. Wawanakaj istapitaña pataki. Ukao taikan yakipaja. Ichajo yakintat taikaja. Akapachat partje. Ya hasta Diosana. Hakapar purje. Entonces ma uru panaka haktjani machak kuirponi. Ukawa promesa jotje. Ukwalit astanja. Primera de Corintios capítulos 15. Versículos 20 ukatnera kataroj. Diosau hiwatanak taipit haktaway naira katja. Ukatwa yosar iyaw sirinakaja haktarakini. Kun hakusisiñakikani. Kunapachateja uka chuyimani. Wali osuntata. Yakintata. Tal vez accidentitoque. Taikanakaj partjapjeja. Ukanakaj ma orua. Machak kuirpon. Haktan japjani. Ukapachawa. Wawanakapampe esposompe junto Diosan renopan kontasjani. Ukaniwa viñayan viñayapatake Día de las Madres. Taikanakan urupa. Hani otjanit hachaña, hani otjanit yakisiña, hani otjanite chuyman kiptaña, hani otjanit hiwaña, hani otjanit chak kunarak manqa, kunarak umah hani ukanaka otjanite. Hano kasti hakaña, kusisiña, eterna, viñay hakaña. Hayuka pachajani wa chikpachapuni, verdadero Día de las Madres. Chikpacha, taikanakan urupa. Okwa Diosajacatimpun, profeta Ptokpa, listo. Ukaj chikawa. Ukaj chikapon iskiwa, munat hila, munat kuliaka. Ukamaja. Taake wawanaka. Tinakatej. Humanakana taikanakamaj partje akauraketja. Suitasip tamba kalugaran. Hakatatañ urujo pajaktanjani machak kuirpuni. Ukapachao junto jañani. Diosan renopana con jacosiseñasa. Ukao Diosan promesapaj. Así que tiene canta y canacapatej todavía choroj. Hanche hacañaniski. Pero Diosar servipje. Cosiseña ukaja. Ukamaja monata kuliaka taika kancañan umaj sirviska kim Diosaro. Umaj oran boone kamataki. Oración Diosaj istiwa. Oración Diosaj istapiniwa. Wawane kamatak mayita ha. Diosaj istatamba. Wawane kamaroj Diosaj. Llorani uma cambio chimana kapana. Wawane kamaj arrepentis janiwa. Ukatsti hupanakaj Diosaro serojani. Humachtaika kankañanj. Diosat maiska kimay. Han karjasinte. Ilata William Branham hupan urunakapan. Ma taikao utjataina. Ka Estados Unidos marcana. Payo kalbawani. Tal vez esposopaj partiwa yakchina. Inasopaj bibda kankañan katachina. Ukampisa. Ma urua, Diosan profeta paj visitas kan utaparo. Ukapachao Diosaj manifestase. Kawarmina utapana. Ukapachao Diosan profeta paj si warmi.
kuns muntaj mayim Diosaq churatam kuntej maykata uka porque Diosawa kankaski sasawpaq sawayana ukapachaw khawarmej bueno hanimpaq maykante qollqi ani maykante qori ani maykante akapash tukusir yanaka anuka hopaja como payo qallwapaq haniu todavía qispiata kante payo qallwapaq todavía hucha thakin kaskanwa ukapachaw khataykaja Yosan profeta paroj satayna nayaj maytwa acá orasan maytwa ukapani yoqallwajaj qispiata ajpan ukapani yoqallwajaj Diosar serviriqpan uknayaj mayta sasawpaja sawayatayna yuka horas pachawa uka rebelde yoqallwanakapaj qonqorit kayuni oraqer libita tapjana y katokapjan Señor Jesucristo Espiripat gloria a Dios ve mata ikaj siempre poniu llaki wawanakapaj mata ikaj siempre poniu muni wawanakapaj Diosan thakipankapjaspa Diosar arquiripjaspa uka poniu siempre ma creyente taikante siyupaj wawanakapatak kun hakosiña sukaj ukataw katimponja Primera de Samuel capítulo 1 capítulo 2 ukanakan litanja mata ikaj Diosar maitain mayo kalwawat sutipaj satanwa Ana umaulit askata Primera de Samuel capítulo 1 capítulo 2 ukanek katasi Ana warmisti Diosarok satainawa Dios tata bendicit mayo kalwawa si tejo mak bendicitataja nayaja human templo maro irpanjaj humar sirviña pataki gloria a Dios Diosaj estanwa uka ana warmina uka ana taikana oracionapa kunapa chatejopaj katokan Diosat ma bendición porque ma wawaj yoqallowapas y milowapasa bendición aponiu Diosan bendición apao Diosan regalo pao ma matrimonio taki y kunapa chatej ana warmej katokana uka bendición Dios toquetja kunapa chateja nia Kimsakal marani tal vez ni atunka marani. Ya está. Ukata ikaja kuntej Diosar promitkanja hupaj Diosan templo paro irpao ejanja. Ukamat kawawaj wawat pacha Diosan templo pana Diosaro sirviña pataki. Gloria al Señor kun hakosiñas. Kun hakosiñas ukam Antiguo Testamento walhata ikanakaj lopipje wawanakapat wawanakapaja Diosaro sirviri pjañapataki esa jukabet satawat jarakina mataika ukaste Moisés profetan taikapanwa ukaje qatasio Antiguo Testamentona Éxodo librona esa uka Moisés anira todavía yurkan ni yuriñan pican uka oranakanwa re faramonaj ma decreto absuna de que taqe wawanakaj yoqallo wanaka hiwaya tañapa kun hayakisiña sukaj pero Dios anaropan qillqatawa jukabet taikaste upaj yoqallo waparoj kimsa paqsinakaw imantana han riji wayña pataki gloria a Dios mire hermanos y hermanas taikaj siempre poniwa llaki wawanakapat taikaj siempre poniwa lupiski wawanakapat ayukat wawakisi taikaroj unhaña respetaña obedeceña Ukatwa Diosaj aruna kapan seja Éxodos capítulo 20. Ukan lit awaitanja. Taikaro respeto uskum. Taikaro obediencia uskum. Ukapachau humaj orakanja. Walja oruna kampi yaptatayat hakanyamanja sasao si Diosaj.
Ojalá choroq wawanakaq istasp uka Diosan arunakapa. Ojalá litapjaspa. Uka tupanakaq oscospa respeto taikaro, obediencia. Uka pachaq Diosaq aropar jamaj bendiciponispa uka yaqallawaros, uka imillawaros. Porque Diosaq arop pokap niwa. Kontej Diosaq arskej, kontej prometkej ok Diosaq pokap niwa. Ukan pensa munata hila munata kullaka ichoroq walqa wawanakawa han respeton heqatas hapq. Ni aukero han respet kiti, ni taikaro han respet kiti. Ukaj wale hach'allakisiñaw. Diosaq ma oro cuinta mayiponi ukakasta wawanakata. Pero akalwatan humaro parut asinksma munata kullaka humaj taikamaja. Kuntej Diosaq mantkej uk humaj huqaskakin. Kun jamateja paserej nia litantua pero acá alwatanja tu khat esktan maukitan piaptasktanja. A ver Sarañani Proverbios paserej litan stjaya. Perichaq maiko tempe lit asikiñani porque paserej ya hasta khatamiki oraja ta khatchiston chaq ma qawqa minuto tikistuwa. Proverbios 31 versículos 10. Kun jamás ma verdadero taikaj. Ma verdadero taikaj. Akan qilq atawa. Sasaw si qilqataj. Proverbios 31 verso 10 ukatnera kataro. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Maesat Saraxnava, una madre fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. Ma aski taikana, ma aski warmina, walorapaj, wale waloraponiun. Koretsipans, wale valoran kalanakatsipans, perlanakatsipans, hukam valoraniu, ukakast warmij, ukakast taikaj. Ukampis ukakast taikaj, anikiw ancho tikit. Hisa. Versículos 11 ukanxewa, el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Darále ella bien y no mal todos los días de su vida. Yajakaski warmeja o kusisia poniniu esposo paros. Kusisia poniniu wawanaka paros. Haniponiu kunas haltkanite. Sapa oros aski kiponis kaniu. Bendicita kiponis kaniu. Oxajakana. Darale ella bien y no mal todos los días de su vida. Con jacosiñas. Yakun saka akataikaj lori. Akataikaj aniu hairakite. Akataikaj wale qapawa. Esposo par serviñana. Wawana caparo atendiñana. Mire, versículos 13 ukanxewa. Buscó lana, el lino, y con voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Consideró la heredad y compróla y plantó viña. ¿Ve? Y plantó viña
del fruto de sus manos. Ceñó sus lomos de fortaleza e esforzó sus brazos. Con Hamza Kataikaj trabaje. Gustó que era buena su granjería. Su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. Alargó su mano al pobre, extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Gloria a Dios. Wali nos parqueyaw. Acá colyan arunak taipin, Diosaj mataikat parli. Kung jamás mataikaj, wawan nakapat liakis. Haya urutakis wali sumaturo isinaka. Ampara pampi hasta pite, chukte. Kaptaraki ukat sautaraki. Oh, hani upah hayrakite. Upah arum kama unnaki, wali alwat sartaraki. Oh, mankas urasa paro churi familia parok si wakanj. Uyuwata nakanichis ukanakaros kamarakiwa. Pobrina kaso tchik ukaros tant khwachtarakiwa mank khwachtarakiwa. Wali mona sinyan puktataw akataikaj. Kunja nos parqueñas. Unata kuyaka. Yosar arkiri kuyaka humaj mata ikatawa. Waliki humaj. Take chuyma munasiñampi wawanak uywarawaita. Hayan salupinsa karjata. Humaj anta takawaita taikama wawanakamataiki. Diosa humar bendicita. Munata taika. Diosar iyaw siri taika. Diosa humaruj. Achanachap bendicita. De repente wanakas oras ajan humaruj. Consider kstamp. Ni siquiera humaruj valor kstams. Kauk sumak lord wanakatak uks. Han yakisimte. Diosa unihastam. Umak pukasktaw taika kan kanyan. Diosa umaro hachach bendicita. Munata kuyaka. Kriinti taika. Diosar servis kakim. Wawana kamaroh atin taskakim. Wawana kamataks maikirakim oración. Diosa uko wana kamaroh. Chimana kapliabirani. Akanya hotjas kaneja, seguramente ukawana kajumaroj, uñitas karakitamwan. Ukamaj Diosaj bendispan, akalwatanja, contej paserej paltastan Día de las Madres, ukakipana, ukat akatem japaniwaitan, akar radio toque arstañataki, aymar lajrana, take aymar paltasiri taikanakataki, kamarako wanakataki. Ujalay, istapjas makakulyan arunaka, nayak leit asing pa Diosan arunakapa. Diosan arunakapa siwa kaukir wawateja. Taikaro, respete, aukiro respete. O ukaj. Wali kusisita puniu kawak siwa, bendisita puniniwa. Isa, pero kaukir wawatejan respet ki aukir taikaro. Upaste mauruj, huchanchataniwa. Ukamaj alakpas Dios auqueja, bendispan, akaro na kampip yaptanipxma, akalwatanja, yakpachansa, creyente taikanakaja, viñaja cañanipjewa, creyente taikanakaja aun akauraken sufche, ma urua Diosanak apan kosishani, wali tawakitaki hakatateñurun hakatatjani, ukat apostol Pablo Xeja, Diosan arunakap taipinj.
Apóstol Pablo arsoa iwa, acá gente sufriñaneja, Mauro cosisjañanes iwa. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Ukamaj takpacha taikanaka mayampis todavía, arumtanipus na humanakaro, humanakaj sirvisipkakim diosaro. Urasipkakim bawanaka mataki. Umaj ma ejemplo mai, sarantam alwata, diosan utaparo. Liitasim diosan arunakapsa. Bawanaka maros parltam. Upaj istafjatam ukatja, amuy tapisiniu. Kun hamatek paserek salmos, o anukaj proverbio libron liit antj. Wawanakaro hiskatpachu manakaja. Aski takir irpjatapjam, hachajane hanio armas kanite siwa. Yosan profeta pajakatimponj siwa, taikaja pechkeri evangelium sasiu siwa. Taikaja utapanja ma yatichiriñapawa. Ma pastor jamañapawa, wawanakapataki sasawasi. Ukamaj diosaj bendispanaya. Munata kuyakanaka, munata hilanaka. Akaruna kampiwa. Tokat aitanja aka programana. Dios bendispan. Ukamaj hotir programana kanj diosaj permitistaneja. Yakate manakat paraltas kenyani. Dios ampiki ukamaja. Munata radio chikirinaka. Munata hilanaka kuyakanaka. Humanakan hilatama hermano Lino. Maqi por kama sasawa saniwayapxma. Dios ampikiya. Ukamapan. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti.